Bwskang edisi Chongbari nati 17 Pekuwajala Janmenjoynagaro candidate Gita Debbarmani Manjakmungo Kaichi BJP Lukurok nati Malkhung te bike road show Khlaijakha Salni road show Chengjakha Dasharam Simi Dupcherra te Debbarmani Simi Khumulwng Wngwi Hainohai Dasharam Phaiwi Sakha Hambai, Chini road, Kota Bwskang Jangai, Aman Bagai, Joto bike Salni, Chini Pekuwajala Wari Warna, Angkanya, Chini road, Dupcherra, Khlaijakha. Edisi Chongbari ni Salmari te bishi gabang kori khaya bhawa aboni bagene hasini joto Khorang bodol rok Chongbari ni pirmongo ongkhori tongkha. Abai keno salrumno 17 Pekuwajala Janmanjoynagar Tripura mothani candidate Gita Debbarma Chongbari ni pirmongo ongkhorjak. Strang Shalobo Hainohai bodolni adung te adung sung not logiboti Khlaijakha road show. Salni road show Chengjakha Dasharam ni Simi Dupcherra te Debbarmani Wngwi Khumulwng te ke Hainohai Dadaramo Phaiwi Sakha aro Manjakha Kaichi BJP Lukurok aboni akulno Chongbari ni Khlaijakha tongmani samung batang te Lukurok ni kaham soba somanmani noti kok Sakha candidate Gita Debbarma aboni logi ni BJP ni manifesto noti kok Sakha candidate Gita Debbarma Faringe tabuk seng Khumulwng ni Dasharam kamio oro faisok pajak seng saimono Pekuwajala Janmenjoynagar constituency ni candidate promote ni Madam Gita botabuk bono seng logi manka tini ni bini basa jorate election campaign Khlaijakha Madam pulen saikna de borun chimi chengai basa jor thangi rele Khlaijakha tai borong bang mar tini bahai ka puilano first of all angno belekan hambai na muchungo ning Chini Bwskang express tini ja tongthokmani Bwskang tongthokmano express khanyani sujogrmani bagai angkai tini ang obo puila ma sanai ani ang phayung sudir bo Chini belekan sokriyo Chini Tripura mothani kormi bini imagine by bini one suk mungbai bini chai tong mungbai ta bini contribution by tini o program asang nai thotok laingkha so aboni bagai ang belekeno bono hambai te chirodin bino obona kritokota tongnai angkai first of all Chini just starting kha Dasharam je jaga Chini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikoni murti tongo a jagani theke starting kha kai kabangma route map to abo bebangno ani angpeng sudir bono khlaibayo angkai belekeno excited almost 10 ta bisi jeng cover khlaika romdi nini komse kom bang yampano 350 ta motorbike phaika angkai almost 100 ta car tongo asa khlai jeng misil khlaika around nini 3 ghonta moto rongoi jeng aro misil khlaika tin Madam election commission ni meeting ke 10 tarik jora election campaign ibagai allowment jak abno toi nahanya tai salni saltam o jora election nan sekang Lukurok ni support ground support ba response bahai mani to tap sok jora toi belekeno positive tini bo saimano khabo jara misilo phaimi nogo tongnai ro boro nogo tongtei kebo gate jora agogi phaiyi kebo nokhla tongtei ekdom bongni green signal haisi onek jaga ke borok slogan dei tonglaisu jengno no khangkeno onek jaga khumsaro obo belekeno Chini bagai positive jeng obono bisas khlainai ba saimankha je o constituency o company no jeng 25000 cross khainai haise Chini voters Madam tai kaisa ko oro mia thangai saja sekang je BJP ni kaisa manifesto release khlaimani aro jago TTA this no rename khlaini hani borok tribal areas no borok Honwi ne Tripura autonomous territorial council ni borok rename khaini hen ji dabi remani obno tai hasi ganang ni belanyo kese kereng ba sejamani kok sai tong lakya obno tai ni ST promote ni member ba candidate ingai nang bahagi film nai abo boroni kabangma je manifesto ongkhormani aro each and everyone je point ba agenda kaisa bano Tripura sani permanent solution kok sijak krei number 1 siga borok tamo kok borok no proper recognition donai phu tam by proper recognition donai abo ki ADC wo borok khomata pai ke riya tongnai boroni each and every kok se mane bitorkito বিষয় haisi kono jaga phano yes jengomnole accept khai kanai mani nei mia 14 number point to abo haino TATC ni kha Tripura autonomous territorial council abo Chini tribal mane Chini Tripura sani bo mungno borok remove khlainyan try khalai tongo jengabo borabor
o boni manifesto ongkhaya sikang no chung saimano chini manoniya mukhyamantri Manik Sahaji bo khuliam bason saitongo je এডিসি এমন একটা এডিসি বসানো নয় যেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না জাতিভেদ থাকবে না যতনি বাকি না সবার জন্য এডিসি অনেকবার সাজাতো ওয়ানসুং নাইদি যে জায়গা অনলি 40% বাকি নাম রমানো বাবনো সবাই যতনি বাকি যে খ্লাইনা ফু তারপরে 40% ভোট সানাই তো আং বনো ওয়ানো একটা পয়েন্ট ফানো 30% পার্মানেন্ট সলিউশন বাকি কক সিজা করিও ববাই কি 30% ভোট মানাইবা ও আনি 30% কি আছে বুকাবা আছে কেবা বুকা কেব করি তাবো হেসি bo jesek pano khujage kok satung abo baire langi payo 30% hamkrain bagi bokok saya so aboni bagai 30% bono o 2026 ni edition election non phunugir nai je chung obo hai anti 30% BJP sarkar no chung reject khlaikyo chung phunugir chiri chena hesi tabo 17 tarik no bok clear na hesi bina nangnuya kok sama baingya পাইথাগো जों साइबनो एडिसि इलेक्शन तो 12 टेक 17 टार काउंटिंग ना थांनाय राइट आबनो या गोलन इमिडिएटली जे बीसी इलेक्शन बुंना थाङै दङ राइट आबनो तो इनि कन्स्टिट्युएन्सी नि आमचनि लुकुरङ न ता हासि गनाङ बाहायके ककचार मुरनाय बसखानि जरानि बागै ओ जागा चिनि 20 टा बीसी दङ आं खबर माखा प्रत्येकटा बीसीओ 4 থেকে 5 টা ওয়ার্ড दङ चिनि टार्गेट একটা ওয়ার্ড ফান বরনরিয়া হেছে বিজেপি নরিয়া তাবু 17 তারিখ রেজাল্ট পরে হ্যাঁ আং जुननि 26 तारिख बिसिं जत बीसी इलेक्शन प्रक्रिया शेष खालायनायनि कक बीसी इलेक्शन जे वानसुं नागिरो दि 2016 मानि आबन परि इंयां मांगचिनि महाराज आबनो कुटो केस खालायै आगरतलानि लयार कोर्ट থেকে आरम्भ खायै भारतबर्षनि सर्वोच्च कोर्ट महामानव सुप्रीम कोर्टनि थानसे जों राय मानसिउ लासिमिं जागा राय जाखा नों बीसी इलेक्शन मा खालायनाय नगे ताउ मा खालायसिनाय आबो बंनि मैनिफेस्टो दङ चिनि महाराज केस रुई जेटा रायिङै फाइमान आबोसे बंनि मैनिफेस्टो दाजा बसो जरते निलर जोंमान परे आबो क्लाइमाना बरं सिचनाय ए जों तो एक्रस चिनि एडिसि एरियानि 587 टा दङ एडिसि विलेज दङ आबन बिसिं वार्ड दङ चिनि प्रत्येकटा वार्ड कोन वार्ड डाबल वार्ड दङ ओ 17 पेकवारजलानि तो जों एकटा फान बरनरिया हेसे एकटा फान बरनरिया नायग्रा ना बर' बाहायके तलां 30% हामग्राय खायोवै 30% बिसि दखल खायनायनि बिदि दखल खायनायनि बहुत हाजारनि कखायसे चिन्ता खायथों बरक ताब आबायकनो गिता देबबर्मा टेबो साखा बीजेपी लुकुरकनि हामग्रायनाया आबनि बागै बेनि आजक थायो बीजेपी काइसा फनो भोट मांगलाक खनै Khumulwng Simi Suni Logiwa Biplop Debarmani Koktum Chini Khorang